देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल लद्दाख समाचार आवाज़ घर घर में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब अवर चैनल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. During Ayatollah Al-Imam Al-Khamenei يقول شهادتي كلمة النجم بكامتي فيني طرفنا دستاكم इंशाअल्लाह नतीजी मजलिस में खुदा थकते मजलिस शोक इंशाअल्लाह पूरी आखिरी नची दस्ताइन देर कुल्लम थी न पैगाम से इंशाअल्लाह नचंदानी हजत पजायत इंशाअल्लाह मकान मुअज़्ज़म रहबरी इमाम खामेनी को वाक़ई नचंदामा डिस्ट्रिक्ट करगिला बहुत बड़ी मुसीबत से इंशाअल्लाह नतज निज़ाम जमहूरियत इस्लामी ईरान में ना हमेशा साथ में परगशाइन दी निज़ाम बरकत का कोई हदफ को और मकसद को जाइन निज़ाम जमहूरियत इस्लामी ईरानी हदफ को जाइन की कुरान अहले बैत दीन इस्लाम तशय्यो जिंदा जगते में ना इमाम खामेनी को जान निसारतों से इमाम खामेनी रहमतुल्लाह अलैहि को वाक़ई ما هرش داریم از محرم سفر داریم محرم سفری که اسلام آبیاری سنخنین لذا کوئی هدف اور مقصد بداریم کہ دشمن امریکا اور شیطانی اور اسرائیل جیسا کتے یعنی اسلام خاموش نبینا نظام جمہوری اسلامی ایران خاموش نبینا کوشش بدت در حال کہ انشاءاللہ نظام مقدس جمہوری اسلامی ایران لندن شکن بسے اسرائیل امریکا جواب توجد इंशाअल्लाह لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اصلا وابدا ایران شکشمن الا خدا و قرآن و اهل بیت زندہ رکھتی ہدف اور مقصد لذا امریکا و اسرائیل و امام خمینی هیچ غلطی نبی توانت بکند لذا امام خمینی شیطان بزرگ چند باید چمن چه دی نظام جمہوری اسلامی ایرانی حکومت کو حقیقت کا قرآن نہ اہل بیت نہ شیعی علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام راہ پیروکاری اصلاح الا بھی اسلام کو زندہ رکھتائیں انشاءاللہ نچنامی ہدف کو اندشت کرگی ہدف کو سائیں مقصد کو جائیں کہ قرآن نہ اہل بیت جدا چھکی زمین انشاءاللہ رہبر انقلاب آیت اللہ امام خامنئی فقی ہدف کو اچھا زندہ رکھتائیں تا ظہور امام زمانی حقیقت کو انشاءاللہ دی پرچہ پہ امام زمانی لگا سپردہ بچیں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ یلا میریا پہ بہت شکریہ انا للہ و انا الیہ راجعون من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درین جقما سمسون عالم انسانیت یانو عالم بشریت یانو امام زمانی نائب کو کی تمام یزیدیان زماننا مستکبرین عالمنا فرعونیان زماننا مقابلنا اسلامنا امام زمانی پرچم پکرے سینہ سفر بسے تے 37 سال عمر شریف کو استقبار جہانی نا طاغوت عالم نا مقابلہ بندق سے آخر الامر کا کری آرزو نا تمنا پو کی شہادت ان منا دی آرزو نا تمنا پو کا لب اور دو مچز رہبر عزیز فیقر ذات بلا تبریک حضبت واقعا رہبر عزیز سختی شخصیت بمینا حیف ان من یا نیلسا چی کا دنیا کا نرگل با یا ینگا حادثہ چی کا دنیا کا نرگل چسپ واقعا شائستہ چھمت من رہبر عزیز فیقلا سب سے بالا ترین تغماؤ میڈل کو سکرماؤ خداوند متعالی طرف سے شہادت ان منا دی شہادت کو کری فیقلا خدا سا مزاد کو شزد بس اور دیو اچان یقین و دیو عالم اسلام منا مستضعفین جہان منا مصیبت کو لیگ سے سنگین مصیبت اور امام زمان مبارک سنین کو کھک رونچن یقینا دی مصیبت پہ کا لیکن جو یقین و نام سم خداوند متعال اس کا قوم چکا اگر چھو نعمت چی شزد بکسم نرنا کون سخت ترین امتحان مبتلا بسے کون صبر و پیمانہ لا آزمائش بچازین اور دیر جب کن خدا از لیک سے نہ چھو بھرج گشائشی
خدا شزده بچزین عطا یقین و خداوند متعال دی مصیبت عظما پر یب کنا یقینی طور پر جو فرج اور ظہور امام زمان کی بالاترین نعمت الہی ان منام اور دی نعمت خدا شزده بچزین جو عطا یقین اور جو مسلمہ ان خدا سمازات عشی پاس کی خدا سمازات عشی پاس نام سنگ ارادہ کا تو بنرنا کری قوم پلا کری بندگان اللہ نعمت عظیم شزده بنا دو تو مصیبت دی امت کو گرفتار بچا زین خواه که دی مصیبت سکلچا زین متا یقین چار گوشہ زین کی خداوند متعالی رخص نصرت کو یقینا رزمندگان اسلام اور نظام اسلامیہ یدخلن ینبیت اور جس صدر اسلامی کا جنگ بدر ماہ رمضان نقصوں منا اور اولین جنگ پہ مشرکین اللہ شکست عظیم سو سے خون ذلیل و خوار سو منا اور دی جنگ پوان در ماہ مبارک رمضان سو سے یقینا خدای رخص مدد کا مستقبرین عالم گاما شکست و مفتضح سو سے ذلیل اور رسوا سو سے دی صفحہ ہستی کر انشاءاللہ کو ختم چاہت پی سبب چچزین اور دی میں آتا امت اسلامی میدان دکھ پر گوشزین من ایران ناؤمید چاہتی کوئی گنجائش میں من ری مکتب پانو ناؤمیدی میں بالکل منع بسیوت اگر رہبر عزیز انقلاب فقہ دنیا کن رحلت چوت سدنرنا یقینا خدای رہبر زندہ یود اور رہبر خط و مشن پر زندہ یود گتا یقینی طور پر دیکھا استقامت نام بدوک صدری ملت ایران لغاتس اعلام بیت کہ ملت شہید پرور ایران غچنگ ینتغ نیم بو شانہ بشانہ لنگ سیود اور مستقبرین عالم تا آخرین قطر خون سب پہنچس رہبر مشن پر زندہ جغت ضربی کا عہد و پیمان بصدرین کرگل و جقمہ سمن تمام مؤمنین کنگامس بازار بند بس دستکوں سے اور درین دی اظہار ارادت و یک جہتی کو پورا عالم ابھی مینا اور مستقبر عالم جو پیغام تنگ مینا کی کنتے معصوم رہبر عزیز فقہ شہید بانا دی میشن پہ ختم سونسن سے بلکہ دو بسوں زندہ تر سون سے دی میشن پہ آگے چھچا زن اور آج کے نرتک مستقبرین عالم اتھانی نیت نیمے زستور خون دی صفحہ ہستی کر نابو چھایت پی سٹارٹ نقطہ شروع سون سے خدا امام زمان ظہور تعجیل بسے انشاءاللہ دی نظام الہی پتا ظہور امام زمان دوام لو سے متنگامات خط پہ کا استقامت نام بدوک سے امام زمانی رکاب متنگامات شہادت پر نصیب چاپ پہ توفیق شزب والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. درين سمرسي شهادت شهيد إمام خامنئي دنيا عالم نغمتام عزاه بفايد دو إمام خامنئي إمام خامنئي رحمة الله عليه خلوصنا شجاعتنا ومرشد مبارزنا جهاد بس في نتيجين يعني إمام خامنئي دي خون فسنتان زس دي قوم کو إمام خامنئي رحمة الله عليه زندہ و پائندہ و بیدار چچائن کمائی کے امام حسین علیہ السلام فیقو شہادت گت ہوننا دنیا یا عالم یعنی ہر جگہ و ہر مقام یعنی امام حسین بن ندا پر لبیک یا حسین ذرے حسین تی پیغام کو دنیا یا عالم یعنی خنجس دین دنا سلسلانک دنا حسینی سلسلانک دنا علوی سلسلانک امام خامنئی فیقو عمر شک جہادنا مبارزنا دیننا اسلامنا مسلمیننا مظلومین خدمات بن دکھ سے درین کری دیرینا آرزو و تمنائی گتھن گرچے رنگنا ملت اسلام قوم بشریت غربتی کا یتیمی کے فوق اما دی مصیبت پسق پسق نلہ صاحب الزمان کی کری بہترین سرباس یار و یاور چیدی دنیا ہے کنا لغنتا سنگ تسلیت ارزد و در یبنا تمام ملت مسلمان خصوصا ملت غیور و انقلابی ایران اسلامی و ملت کرگل و تمام ملت اسلام حیدر کرار پیروان کلہ
و خود مقام معظم رهبری تبریک رسول آقا یری آرزوی که ایران سنه ایران شهادتی که مقام نگلد آسوده و راحت بساوا یری ستنکای لندگا نچه دلکن یری پیروان یری فداکار من محمد یری زحمات کن نچه شیان چه چکت یری فداکاری کن نچه هدر چه چکت انشاءالله دیگه عزتك اسلامنا مسلمين كدفاع بنشك ايران اسلامي قيادتي انو يستنسفت مسيرنا لنكا نشد ان شاء الله دراه الرسم وادامتن سے تا صاحب عصر الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف من کو اگر خدا نچا عمر شد بنا یا امام زمان الظهور يعني تعجيل شد سے امام زمان نچا رکان زبنا نچا شهادت نصیب چچا سبقا دی انقلاب گیرس جهانی اسلامی مسلمینی خصوصا تشیع فرس راه مستقیم و سعادت معرفی بسه ستن سوانچی بسه یک علی بار حسینی بار زندگی بار حسین بشستو دلم بگم اجا ثابت قدم نوید دری دوچ جمعیت کرگیلی آنو یری دی خون بکا ندا بکا لبیک زره خود جوش خود خروش درین فریاد و ماتم دنیای عالم دیاری اخلاصنا دیاری شجاعتنا دیاری تقوی دیاری ایمانداری لدایک لبیکن یا امام خامنائی توفیق سوشک یاری دی راہ و رسول بکا مچه درست طریقے کا دل بیتی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا बेशक ये जो हमारे कायद और इमाम की शहादत हुई है इससे हम उम्मत इस्लामिया बेहद दुख और गमगीन है और इस सदमे को हम अभी तक यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हमारे आंखों के सामने भी हमारे इस मुक्तदा हमारे इस रहबर भी शहादत में नाइल हो सकता है, लेकिन ये क़ज़ा इलाही है। हम देख रहे हैं ये हुआ और मैं समझता हूँ उस कायद के लिए तो 86 साल के उम्र में इससे और बड़ी क्या नसीब हो सकती थी, इससे बड़ी और उसके लिए क्या मकाम हासिल हो सकते। उनकी तो यही आरज़ू था कि मैं इस मकाम पे इतने बरसों से 37 साल इस इनकलाब की कश्ती को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आगे आया और आज आखिरी उम्र में जिस तरह हम उम्मत इस्लामिया उसके सलामती उसके हिफ्ज़ के लिए हम दुआ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी ही सुनी और वो हमेशा दुआ करते थे कि मुझे शहादत रिज़्क़ हो जाए, शहादत नसीब हो जाए। ये उनके लिए तो एक बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन उम्मत इस्लामिया के लिए हम और आपके लिए ये शहादत इंशाअल्लाह एक सदमा तो यकीन है, लेकिन आज से ज्यादा उनकी सआदत इस इस्लाम की रगों में एक नई रूह फूंकेगी और मजबूती के साथ जिस तरह उसके देखा हुए ये कदम खुसूसन इस मबना को कि इस्तिकबार के साथ कभी झुकना नहीं, जिस तरह करबला में हुसैन ने इस्तिकबार के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा करके यजीद को हमेशा के लिए इस धरती से मिटा दिया था, और यकीनन आज की ये शहादत भी इस इस्तिकबार सिफत ताकतों को ट्रम्प और इसराइल और नेतन्याहू को उनकी तमाम मकासद को खाक में यकसान मिला देगा। और इंशाअल्लाह ये इनकलाब, ये निज़ाम, ये इस्लाम, ये तशय्यो इसकी शहादत से न तनहा कमजोर बल्कि और एक मजबूत के साथ इंशाअल्लाह आगे बढ़ाने की तौफीक